Дырмит Гулия иҩны асасцәа аҭоуп есааира. Аброуп иахьыҟоу аԥсуа литература иарҿиахьоу апрозеи апоезиеи рцәаҳәақәа. Убас аҭыԥ анаҳраруан апоет аиҭаагаҩ Денис Чачхалиа инапы иҵихьоу аҩымҭақәа. Заб иажәеинраалақәа зегьы ҿырҳәала издыруа. Схаҭа аашықәсанӡа аԥсуа зынӡаскгьы исзымдыруаз, аха иаб ииҭаз абызшәахьы гәыблра иабзоураны иахьа Денис Шьқьыршьал-иԥа зегьы деицырдыруеит ихатә жәеинраалақәеи ихатә иҭагамҭақәеи рыла. Иаб Кьыршьал абри аҩны аамҭала Дырмит Гәлиа иҿы данынхоз аамҭаҟан. Денис дхәыҷаахыс абри аҩны нысы иара иитәу изгәакьоу акакәны еснагь дахәаԥшуан. Аамҭаҟан абас ала еидҳәалоуп абри Дырмит Гәлиа иҩни Дениси иҭаацәеи абас реидҳәалара убригьы ҳазхәыцит ганкахьала. Нас Денис ихәылԥазқәа нас ари ашықәс иубилеитә шықәсуп азыҳәан иҵегьы имҩаԥыргозар акәхап, аха ҳара ҳагәанала убас иҳаӡбеит, ихәҭоуп ҳәа абраҵәҟьа Денис иԥылара мҩаԥаҳгарц. Аиҭагаҩ апоет Денис Чачхалиа дхәыҷаахыс алитература дазышәарыцон. Избанзар иҭаацәа рыҩнаҭаҿы есымшааира аԥсуара ныҟәызгоз апоетцәа неиуан. Денис иаб ихаҭа дпоетын, уи ихьӡ зегьы ицырдыруеит. Аԥсуа поет-сатирик Кьыршьал Чачхалиа ирҿиара ззымдыруа Аԥсныуаҩ дыҟамзар ҟалап. Иԥагьы иаб дызҿыз аус анырра инаҭон. У меня часто это бывают стихи, которые меня волнуют каждый раз, когда я читаю. Без всякого понижения вот этого градуса, я всегда нравился на псовщу пишется. И подыр он и жьян я цовща, и мы цовпыц няху псовща, и пойцеева, мцаны пховща, тан обжастши забра. Ажлер заадзо, а гуамцер поэзии обы узки. Избанавзар, гуамцер поэзии сумша, Ужлер жгуй тухо, абри ума царагумкон, ужлер жгуй тухо яхот. Денис Чачхалиа дпоетуп, деиҭагаҩуп, далгахит асахьаркыратә еиҭагратә хәша Горки ихьӡхәы Москватәи алитературатә институт. Ԥсышәала еиҭаигахьоу апоетцәа Пушкин, Есенин, Блок реиԥш иҟоу ауаа рҩымҭақәа зегьы ирылаҵәахьеит. Уи адагьы ԥсышәала ирцәажәахьеит аԥсуа апоетцәа Дырмит Гәлиа, Иуа Коӷоиа, Баграт Чынхәба уҳәа ражәеинраалақәа. Арҿиаратә хәылԥаз аҿы игон Денис Кьыршьал-иԥа иеиҭагамҭақәа ирызхьаԥшуа ауаа рҿахәала инапкамҭақәа. Аиаша азыҳәан ус еиԥш агәаанагара сызцәырҵит, Блок ишиҩыз иаҳзымдыруазҭгьы Денис Чачхалиа иҩит ҳәа агәаанагара ҳауит. О дунеижә, умҩахыҵ арахь, уазыраззар, уаҵәтәи ашәаԥшь аира, аиҩызаратә еимҭахарахь еиҭах унанаԥхьауеит ҳарҭ аимҵәацәа ҳлира. Денис Чачхалиа Москва алитературатә институт аҿы рҵаҩык иаҳасабала астудентцәа аҵара дирҵон. Аԥсуа поезиа, прозеи реиҭагара аганахьала аҟазаратә семинарқәа драԥхгаҩын. Уи адагьы аҭоурых аҭҵаара инапы алагоуп. Ҩынҩажәа шықәса инархыҳәҳәоит уи аус дашьҭоижьҭеи. Иҭижьхьеит еиуеиԥшым аҩымҭақәа алитература, аҭоурых, аҟазара, анаука ирызкны. Аҭоурыхтә роман ацынҵәарах анҭыҵ цәаҳәанҵала аурысшәахь еиҭеигеит. Асахьаркыра иаҵоу зегьы аазныжьны. Убри мацара иаҳәоит заҟа ихьанҭоу аиҭагара мҩа дызну апоет. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа зегьы миссиак рыманы иршәҟәыҩҩрадагь. Аԥсны аҭоурых еиқәырхатәын, Аԥсны аҭоурых еснагь иҿаҟәан. Ируамызт арҭ, урҭ рыдагьы изымуаз ацәан. Убырҭ зегьы иахьа Денис дшаҿу еиԥш, еиҿыны сирбаа зегьы ашәҟәыҩҩцәа зегьы. Ҳа зегьы ашәҟәыҩҩцәа зегьы хәыҷык ҟаҳҵар Денис аҭоурых ҵабыргаарԥшраз иааиҵо, уаҳа ҭахӡам. Ҭоурыхцаҩцәагьы дара ус иаҿуп, аха ҳаргьы ҳацхырааҩцәоуп. 89 года с главный редактор САН телевидения ҳанеилауаз абри ақыҭқәа ҳареи агәаҟра ҳаман, ауаа рцәажәатәын, дефицит информациа. Мира Константиновна дааган, арелигиа зкны ҳалҳәеит, дааган, ҩыџьа ракәын, хҩык ракәын, ашәқәа ркын, ихысуан. Денис даҳзаан, убысҟан иааз абри Киевско-Софийский собор имухтәи реиҿырԥшра анџьныртә знеишьақәа изкыз раԥхьаӡа Афанасиев раартәа ааганы аԥсуа длихәаԥшала даҳзықәгылан даԥхьеит. Гәышьа рҳәон иазыӡырҩуаз, избанзар был информационный голод. Акаамеҭ аҳәынҵәа ҳақәырҭуан ишәгәалашәоит 89.
Аԥсуа бызшәа ахьчаразы аиҭагара иҟанаҵо аус акраҵанакуеит абызшәа аиқәырхаразы. Ахәылԥаз иаҭааз иазгәарҭон Денис Чачхалиа ашәҟәыҩҩра еиԥшгьы аҭоурыхҭҵаара даҿушьҭи акрааҵуеит ҳәа. Уи еиқәыршәаны иҭишьхьеит акымкәа ҩбамкәа Аԥсны аҭоурых амаӡақәа ҳаазыртуа ашәҟәқәа. Ари ахырхарҭа ааԥсарак ҟамҵакәа аус адиулоит иахьагьы. Нала Чхинџьириа-ԥҳа Ильдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.